Декабрийн 24-нд Бурят ТВ-ге Брусника кинохамжаантай хамтда болгохон харанхыгын залуушулай түрүүшин телесериалтай танилцалга Пионер 2 кинотеатры шыны танхимда унгырва. Были предложения и другого характера, да, предлагали назвать и село или вернуться на родину, что-то такое, но остановились на бурятском названии, так как сериал у нас на двух языках, на русском и бурятском языке. И самое главное, что сюжетная линия по сценарию приводит героя из темного прошлого в светлое будущее. Поэтому, конечно, мы взяли название «Темнота», что вот он выходит из темноты и приходит к светлому будущему. Очень большая ответственность. Темы затронуты очень серьезные, особенно в эпоху такого активного процесса глобализации. Самоидентификация малых народов, мне кажется, это очень важная тема, и я думаю, что частично мы справились со своей задачей. Гол рольда Бурят театры зужукшын Болот Буралов нада. Бышы рольну дейін мыргыжылты бышы зужукшыт гуйсыт кахамбайна. Олын күнуде хабадылғытай хотын музыкдылнута зужукшыды ешылылғыды бые тұршықшыт. Тірі тоды мүдейжі блогер Зорикты Сымбылов надыба. Худоды болғығын уйлынуттын арадай театрнудай зужукшыт, Хоромханы әміғе ажы хоқшыт хабадылса. Бурят ТВ же бухи съемочной группы, хамтанадын худдырыныгы семьяшинг, те барханды же нахай съемка болғын. Аби барха ходайгада ата гарада гарды ба орын хатынгүй амоно бархан орходогод гэрте оронларгэд бүхийгэд но съемочной группте тебе рольды надах бгэж мүдээгөө потому что ондо басга олгон байгабди тэгээд мөн уже ирхэ болохларын хүн ологдог бахларын назад туршилгэдл ямар болох юм ямар морд бага ролын авах юм бэ ямар их ролын авах гэдэг тэгэл режиссерны арслны хобажгохымны ямар роль надах бгэж Ажы байдалда оринго хоори олыха, эшуындығын добусыха, ямар шия харынхы соғырыл туябаяха, энен тухай хором. Харынхы гахын фильм январь харыда Бурят ТВ-да гараха. Алдын гуй харарет. Даша Шерхунаев, Туяна Шултунова, Намсалма Барбонова, Владислав Цыбенов, Нима Раднаев, Бурят ТВ. Декабрин 22-та Хотсуном Сараевын ырмжыта Бурят драмын театрта Винни-Пух против пчелгахын зужык аңқы тұрушын кие табикдаба. Туз зужык арюн ринчіне найролын табиған байына. Энэ зужык соғы оро найрылық шуға жәхін қада қажығырын үшо зуғый болот баха алын занса гүйгі наддық е юндыбғы қыда орынғы зужыкшыны мұргыжылы Сашын бағы болғын гүй хамты найрылық шыш байға қада байға шияға дахят зужыкшын қамағы байғылы яқым ғыжанат. Эна найрылығы қада Винни-Пух бабғын айыншылығы тұхай хугыде классическа онтықыны хур-хулдыты шидита муно уйын тәлбірі болына. Эна уйлықырық шидита айсо болына. Тында үнірхі сетхілтай Винни-Пух орын хәң нүхіттіе дылхы дәріхе әйгәланта тәбал олықайы орылдына. Видно, мнодыр Винни-Пух гжы ино мане хугыде надынды. Шаршы бойынат, гу-гу. Антықым нәқыда мане захадыр рәбішіғын Винни-Пух мұно мультикуды хугыдны хомытны. Теміге тіндігел қалта темі образ хажалдыжы, тәзін дәрі надыжы бәніпті. Онсы хугжымор қасырдылға, ылды бұңгыты құпсағын, зужық қарықшыдай сетхілі худылылғы ұйымон, әні байдыл бағышолыға байға томышолдыш я тоң захет шоғды. Гой вәні, қарқада артистноды қаржа қашынгет наадным, үшеуті әйін бән. Гой вәнді. Би Монголоос ирсэн. Тэгээд би Монгол улсын хамтарсан сургууль сурдаг. Тэгээд би Винни-Пух үзэхдээ нөгөө амар гоё тэгээд би ингээ үзэхээр тийм гоё хөө. Амар гоё санагдаад тэгээд үзэхэд ирсэн. Зужыгэ үндір хымжэнді бұтығыя харақшыт үндірор сігіне. Әні зужык қада ухюбоде охан бадылығы хугжоны. Ханя баресаны отхашанырыя хайнар ойлғы жабылғыда тоғылна. Мұң хуму жылғыншия отхашаныртай. Даша Шерхунаев, Нима Раднаев, Бурят ТВ.